Jason, Mr. and Mrs. June and Nancy Morales, Mr. and Mrs. Segfred and Princess Jamparas, Mrs. Gloria Manabat, Mr. and Mrs. Willie Tamayo, Mr. and Mrs. Bot and M. Paule, Odette Enriquez, Mrs. Anita Marquez, Paraking Aldorang ng Quebaitan, Lourdes Avelido, Paraking Kapagnasandari, Christine Carlos for successful operation, Erlinda Gansenia, Mr. and Mrs. Janus and Karen Yambao, Marcus Sades Paras, Daphne Dador. Dimpong operers tamang iniila rin Barangay Santo Domingo Tramo, Concepcion Purok, 8 San Nicolas First Music Ministry. Paraking Malagwang Kapaldanan dari Maria Lourdes Flores, Nicasio Banting Jr., Bernabe Flores Jr., Nelson Torres, Mario Manuel Jr., Yolanda Yap Cruz, Jim Ocampo, Yulina Lasa, King Kayariana Banwa, ring kapatad tamong miyang unabye, Pope Francis, Francisco Manuel Jr., Dolores Alberto, Reynaldo Manalansan, Enrico Manuel, Rick Martinez, Rosemary Bulanadi Salire, Jose Franco Jr., Jovin Remoto, Remigio Manansalas Jr., Sebastian Marquez, Christine Ann Marquez, Eduardo Martin, Noli and Ofelia Paule, Jojo and Vilma Paule, Silvio Lingad de Guzman, Consuelo Sita Perez, Adela Sampang, at ding sablang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na riyatang ala ng makaga nakakarela. Bulaklak